Fururi urawona wiko mani Fururi oyo wito naona Rigijini aragekio tuweke atiriri Kenya yuzwe mimi nipewe zangu nikakunywe. Utakunywa wapi? UG kana TZ huko niko ragia ne Kenya ne ndio tone mugunda kana mundu agairwo agapatika gairwo gakwa tuke president wagwa ni nduke president wa hakwa nja mani Rigiji batapo ai hau hatina thi wega we tondu wa riri yani no murwe bara na mundu you fight mama muhotane nona bururi yo haria wanginyirie wallahi ona no guoni message mutumia kwa ando magiraira arajiraga unajua sisi tuonangi news wewe ende ufuata ananiambia by the way nani amefanywa hivi na hivi anadia akomenya because it is such a disappointment kila siku something new kila ai ni ndadia akomenya riu mani tondu riu muthuri uyu witu nita koragithiri uguo ri lakini unajua sipo ni uguo niguo ndironire kiria kiratumire ndakare muno ni riri kuona ati riu ni mwaro wa bara na mundu acoke kugarura anakupea boost ntatha isto tucogotho haria turuwe we ugoka na muti ukagutha mundu ikichacha ukajeherera ugeta andu magoka matuteithiririe njoke ngweherere na ngugaruke no reke ngwire kwaria ma between now and we can bet on this between now na 2027 something will happen in between before 2027 togo corona thirikari njero including president Mweru ai ndakwira ugu atia ndakwira ugu vitu aziendi poa okay sasa ugo maragaruruka na ri who knows rusema okira meke atia no ni taru prezo ria wiho we ni rona tagi ta agiuma na njira iri kundangetekera go step down what will happen mundu ni mundu aya ndakwira ugu nake no mundu anaka kira mundu ta ithui nima watu acukugeuka ena mwiri na tha tugerega twatheri ona tikurega ngai angiuga ndugwathana bas ona hau ni ongiuga niguo ndirauga okay ngai ni arega wathane nona so siezi wekenagia na maundu tamariku atamariko maundu ma sipombe bangi of course madam no hoginya ni ukomete na nyamu we ngai nyamu riko ti nyamu mundu ogwene nyamu we wachana mambo ya Karen ni kwa matajiri. Kuna jamaa nasikianga yeye alikuwa nini hekada ya huthagira ng'ombe ngai ate ng'ombe ndungimikinyira we ndungimikinyira wega muno atia ikumienjera tulima twiri ugu kare kinyage gasturu acha ujinga we gasturu kagikwa gatigigwa it's very sad at the generation ile twena yo thaisi iri maundu macio ni mwereka kafaidi tokagerera maguta mata irio ine mani mani sikagwa niguo wiki ati modo arigaga ta mungima manga idore weciria maundu macio na rimwe nikio ndariga gwatiriri nikio irio ciranunga na tukarehe thina no na warehe thina ri twariaga ukuria kiki maguta mata kama korwo na ki no ui uguo ri aikorwo we wi hau na ni uraigua wina yari ndungituria uhana thenge weka mafuta ya takwa chakula wi hau aikorwo muthuru waku ni uramenya mwikagirira maguta matawa irio-ini ukuringo tutiga kuhenio ni uyu mwikagirira kana ugakundaga tunini wewe muthuru we hau uko ndungihota kwenji control doge kwa ni joe virgin asa ona father ndakuaga virgin asa we we ni ngumu ni ngumu unaona hii kitu this thing is on a DOA tole gukuraga muthenya ri taru wera ini ri niwe to dem to miaka 20 between 22 and 26 27 hau gori to dem to turaruta wera na makahota kweyaka career wise na wana blossom vipoa sana no wegeto mineke because work wives and work husbands sirathi na mbere between these older people atara muthuru waku kana mutumia waku ena miaka 40 no kana 45 no every lunch hour every lunch hour ni anogoragwo na ndore wamenya uwezi jua na ruthena ri mara nogora na nginya korage muthuri waku na muthuri ni kegwire I'd rather do anything else not to compromise maundu mamwe mani yo ni kuharibu mani uthiage yo no ungithiaga ikarete yo ungithiaga ikarete tondu kuguru kumene gwakuheire la quiero rago temera go bro squeeze una carta de vivete
no reke ngori atiriri tondu auga maundu maviwete kwani wanaume wananga akili ndiki uje na tauka pata viwete wanakoga na ball wewe na watoto warembo ndio unaona huko anko serious tia udhaka ni giki ni mtu sikatai but we hado hako msajili maishari unataka tu kumdinya for lack of a better word tia udhaka and take you si hata manze unajua onakiri ena ndio wako na mundu mani ni mundu nigetumu mutaoni mani ena kana gathaka unasema akona katoto ka point ni a street yani unapata mtu ako street na akona mapacha manze na ni warembo kama huko manze yani uliangalia tu hivi unajua mwanaume akiacha kufikiria na hii kichwa decide kufikiria na huku chini yani wewe unataka tu kama hakuna kitu kingine David jana hajachuka aterere ati wewe hujaitingishiwa vizuri kama hujaitingishiwa na mtu ana mguu moja Yes, kwero te amurata wako wi mwega ni ndi mwega muno maritwa makwa njeta kwa SYMO karibu sana muthenya wa muthi ndakunyita ugeni so karibuni sana na itana kiambiriria witikire ngwenderie broti ndi nacio kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing na tondu ndi na mapu haha ni ngwenda ndore ngwire ndigitie broti cigana kuria Kathiani wewe hau hihi ugikorwo nduigithitie na ni urenda kuigithia na no kugora uga hau reke njeterere umenye ti ati ndi na broti nyingi na ni uru muno ukihutukwo ni broti ici tondu broti ici ndirakwire cia hakuhi na barabara cia hakuhi na Kathiani town 1 2 3 ndina broti ithatu ndigite just 3 of them aikorwo wi hau we interested na broti ici ni broti cia 50 by 100 na ni ciringi 140 cash kundu ku kwina thitima na kwina mai na ndakwira cia hakuhi na Kathiani town center cia hau thutha Kathiani ndagika 20 kuma matu town just 20 minutes ukorwo wi Kathiani na broti ici ndirakwendire ciringi 140 including title deed na wakenda kurihana kindu twitaga installment ciguka 160 including title deed wigire deposit ya 50 balance ni mieri 3 karibuni sana we ugikorwo wi hau hihi na ni urenda kugura broti ici urathimwo na ihenya niguo ndugaikore ni ciathira na 0715 999909 wahura thimu iyo okorwo wi guku Kenya okorwo wi diaspora ni ugutumirwo mapu na maundu maria mothe marabatarania ni ugutaririo kana ona ni no hurire na 0724333313 mwenye ndakuga haha ati kambuni ya Tayari ni ndutite wira nayo miaka 3 na broti iria mendagia ni broti cina title na ndiri ndaigwa complain gutire gwa corona complain yoro yothe andu ni maheagwo title ciao na makenderio migunda handu hega andu aria magurite migunda tukiambiriria kuma tu ni makire angi ni marimaga ni kuri maguraga migunda minene ni marimaga na mage na ni guthiete na mbere muno by the way aratakwa so ndukaigwe wina nganja ndukaigwe wina guoya ukigithia na Tayari kana wina nja kana wi guku Tayari ni kambuni genuine oho nguririkanie uhoro wigi broti ire ndirakwenderia haha Juja twina broti ci handu hega muno we ungienda gwaka hihi ni wiriragiria gwaka matura macio ma Juja kana ma guku Nairobi twina broti turakwenderia ci in a gated community na ni estate njega muno yakitwo wega igathakario wega muno ni turariho hindi ingi ndirakuonia haria rugiri rukinyite riu ni kurika rurarika tucoke tugwikirire gate njega muno tukwigire security kundu kuu tugwikirire matawa kundu kuu uthondekerwo bara uhandirwo miti kundu kuu wega kundu gukorwo kwina security ya gikiro kia iguru kundu gukorwo gwi guthaka muno makiria na ndirakwira kuria ni gated ni estate igukorwo ithaka muno tugakwenderia broti cia 50 by 100 ciringi milioni 2 na 500 na ndirakwira ati twarikia gwika maundu macio mothe bei ni kuongerereka tondu na kambuni iria ingi cirendia broti hau citirendia uguo ni cirendia kuma milioni 3 na 500 milioni 4 uguo ungihota kuigithia thaa ici ni ugukorwo wina munyaka muno tondu na hindi iyo ungikenda kwendia riu ni ukendia actually ona andu aria magurite mbere thaa ici mundu angenda kwendia kiviake ndungiendi uria wagurire hau broti cina goro aratakwa uguo gikorwo wi hau no wende gwaka kamuci gaku kega no wende gwaka tunyumba twa kwendia ni kuri andu maguraga taru he muthuri wa njirire ni SYMO ngugura tutatu njoke njake tunyumba nyendie no wende guka kugura kiau gia tiriri makirikia kuiriga hihi kana mwaka umwe gukari ni ngendia ndikaga milioni cia 5 ndakwira ndugate na ndukerira ungienda gwaka muci waku
nĩ ũgwaka barabara nĩ cithondeketwo wega thitima mai kila kitu iko hapo na nĩ ndagĩka 5 kuma Juja town nĩ ndagĩka 5 ukorwo ukinyite mũgũnda-inĩ ũyũ karibuni sana na broti ici ũngĩenda kũrĩha na kĩndũ tutaga installment plan cioka ciringi 2.8 million Kenya shillings ukaigĩra deposit ya milioni mbeca ici ingĩ ũkarĩha na mĩeri 6 namba ya thimũ nĩ 0715 99 9909 0715 999909 na nĩ no kĩhũrĩre nayo 0724333313 yes twamugeithia mũrĩega rĩngĩ eroreri aitu watazamaji wetu tumekuja hapa nitoka haha ila hatuna bugdha na tutire na bugdha mafi mushkila mafi by the way mafi mushkila watu unajua hiyo ni Kiswahili sanifu do aya si tulikuwa coast tukasikia mtu mzee mudhuri mokoro akigatea thimũ-inĩ mafi mushkila nikauliza huyu kwani for real hiyo ni uongo ukweli ndakwenda kiu ni Kiswahili sanifu mafi ni kudenki wewe by the way ni ukweli ndakwenda Githwahili sanifu twi haha muthenya wa umuthi na twina wagwan kama kawa twina DJ Ranjos wagwan ndio jerera guku muthenya wa umuthi dina gucerera didago kuni okay tutindaga nake no umuthi ni etikira kumira kamera-ini na ndagikena muno nigetha tukorwo tukiaraniria na inyui nake na ndirenda tuigue rugano rwaku muthenya wa umuthi mko tayari kulia waciarirwo ate kurira niki rugano rwakwa ni very sad very very emotional serious I need hugs rugo hatiri na wewe nataka kuhug diko hena rugano rwakwa umuthi tafuta madem kama 3 darira baby boy calm down wewe niki kile naona ado ule ndio ni kaondo kawana hakuna kitu serious za kuchekesha ndalilika naona no go ekire kaondo kau no ni tuguka hau so karibuni sana muthenya wa muthe urire komani mimi niko ndire gukwa ndoini waciarirwo ku ndacerirwo ku Kenya ndacerirwo ku konde majuno we no ucererwo majuo soke uke Kenya gicagi kwanyu niku Githunguri wale wa Githunguri massive guto ni haha kuri gwarereirwo hapana mimi nimezaliwa tao na nimelelewa tao wapi ndacerirwo ndacerirwo Kenyatta wallahi I swear nimezaliwa Kenyatta Pumwani alafu nikalelewa tao nikatoka Kenyatta nikapelekwa nyumbani Kenyatta ugikura ni wathomire my friend I'm learned todo akinyire tu ukirikia thukuru no wahikanirie ni Roli zure ihana atia we no ukore ukendagwo ni Ngai na andu age kuhikania wathamire kwa mwanyu na miaka igana ndathamire mucide na 17 years no ti atiri no wari focus in life no I was very focused ni haria wonaga hau ni njue wendaga wone chance I was very focused ya kurehaga hiki nyumba ahiki ari at 17 when we maundu mahiki at 17 when we maundu mahiki mariku do you know since 17 years thaisi I'm over 30 na tulia nikupange I'm over 30 miaka yothe did I ahiki more than 3 my body count is less than 3 how unaona ni wakira niki it is just my wife unajua kuna watu wanahamanga konde wapate opportunity ya kuvuta bangi na kuchana na kushikisha takuzoea yako wale kuzoea kwa dhamire kwao ageuka gwakwa kido ndungi ni ndu akagomba ihotage tu guchana nirachana Monday to Monday no thaisi ono ngime ona maundu macio nariganirwo ona kenona gaga ni wanekaga ni yako focused no heka age ho gakaga kwanza hii age ya kutoka ukimaliza tu high school ukienda kumaliza high school inapotezanga watu wengi hau ni hakona pressure todo riri waberirikane tu high school mabeste mara tu namo tutanagirira Sunday gikinyo uguo wale wa Finas wale wa Monte rema toy Monte yale Monte Carlo kware Finas kware Nyanza House kware nikiriko kigere kuo wetoko ndo cio ni ndorire kanitha-ini nyumukiorera johi johi nderegio tu under 18 no ru mabe ayiko mabeste ni macio ri oni we negetheka pombe hayuko inauzwa under 18
ndeke ya guthekio guo uko na experience wewe asa ukira ti uru we na experience ndireke ngwire mukiurira kire-ini ikeno-ini cia thi ndathiaga garo niko we ona sasa ujui no wauga garo riu ni yakori ni we ndungimenya garo ni kanitha eni walai kwenda ndetagwo garo etagwo Holy Ghost si we kwenda no ritwa kanitha wakiuga garo bana garo riu ni kuria ni tarira garo ni vestry ba ni ta kuria athuri mathiaga kuhoera athuri aya ni tene cia goro cia ndoro riu cietagwo garo ala kwaura repair kwaura tondu gaguthingũka gothe of course riu ri by the way anake aria ringi marakirora kana aciari hau na thiku ici ciana citikahuragwo makariria ciana mwana wa miaka 17 thici kumuhura akiri uru muno no he fatali ciringo imwe tiguaga ucio no akwaririo pana spare the rod and spoil the child ni aguthwo akiriko no menye riu kumuhura ri ni kumutua kindu ti kumuhuraga tiko mwaririe no wona weka ikarari rimwe ri shika yeye tondu tariu kwina maundu mamwe very kiria tariu tuma na pastor Sam akunjiraga he muthuri urokire kanitha gwake na muthuri ucio ri aya mwana wake ri ndaririkanaga story ka mwana wake ri ni ambitie maundu maya mahurwo mwe riu mwana tocio no umuhure ndithito kumwariria ebetheso no kumwariria it's very sad at the generation ere twene yo thaisi ri maundu macio ni mwereka kafaidi to kagerora maguta mata irio-ini mani mani sikagwa niguo gwike ati modo arigaga ta mungima manga indore weciria maundu macio gona rimwe nikio ndariga gwatiriri niki irio cirarunga na tukarehe thina no na warehe thina ri twariaga ukuria kiki maguta mata kamakorwo na ki no ui uguo ri aikorwo we wi hau na ni uraigua wina yari ndungituria uhana thenge weka mafuta yatakwa chakula hau aikorwo muthuri waku ni uramenya mwikagirira maguta matawa irio-ini ukuringo tu tiga kuhenio ni uyu mwikagirira kana ugakundaga tunini wewe muthuri we hau uko ndungihota kwenji control gutha tunini ugathie petrol no recommendation yaku asa we unaenda kwa petrol station funga mguu ugwikiro ntokinya petrol ndakinya ugwikiro uku gutha to ithano no nguga toko ni mundu wendete yogo ni mundu wa simtu ne kumira gonga 200 bali fala aka mundu wa simtu ndio kudomera ye jaza ta uikarire ngari ni ucoke we maguru ona ribu gutha meri jaza tank we jaza ni jaza ngapi jaza mpaka imwagike na we ulionaga arume ukora ate no by the way maundu macio ri tukiaria on a very serious note ri aciari ni mekwendwo mwaririe ciana na mwana ndukauge ati ni uramwitigira tondu kuri muceri wetigagira mwana wake ati unaogopa ngimwira maundu macio ni urona ta muguthie mukire mihaka kafatukira mihaka mwire ukiona kijana kwanza ukikaigua mwana waku ati form 1 na niracera na kimwana gia form 3 metigire ogopa si ndio ogopa ngoria tiriri we tondu we mundu mugima ri wakinya meke ndware irio no ni ndare irio na mihaka igikirwo tiga ni ona tigukira mihaka mauna ngire mihaka magithi nayo yothe ni ndiare irio ni ndikwimenyera ndemenye the mauna grow gutiro ndotoye ni ndikwimenyera ndemenye andu tawe nio mako hatikaine tondu rathi gwika uguo wimenyere ugikaga experiment na ndramenya ni experimentaga una experiment ni unaogopa unaogopa ni wega na muciari urio takuhota kwareria murehe tukamweria tutamuongelesha na korwo ni mwana wa muiritu tutamubembeleza arerio ukamwira wona muiritu agiguthekia thiku ici tukwega by the way no guthekio ti kwendo no ni kuri guthekio gwa kwendo taku murero ni SYMO ni gwa kwendo kugwa guturaga ati it's very suspicious taru he handu twari nawe twina boy ingi na ningi notice kaundu uta notice na ngikwira to da notice boy eno ndirenda ndiraria maundu ma hiki muno ri ningi ambia kwaria maundu ma hiki intentionally nyone uria gwika no the more ndiraria maundu ma hiki ri the more no ndiraria maundu ma rome ngarigwo hapa kuna no aririkana hapa kunaenda ndacokire kurugira banda kina juga gatiriri manze unaniambia nini venye uo dema na kwa amebeba uo dema na kaa vizuri yuga gatiriri lakini unajua akona bwana we nakwambia dema amebeba unaniambia stories za bwana hau niho ndabiri kuona wewe riu ni twatigana ri riu
kwanza riu haria hamakirie riu ndacokire go connect ni riri uria njirire te he huyo mwenye tunakaanga na yeye hata ni pastor pastor no anyita na hata ni akomenya niwe ndukoigo gura ndakuga ni akomenya eni ndakemenya ndakuga haria ha okay wacha unaharibu no to be honest I was very suspicious na ngicoka ngimenya kaundu kangi bado apart from gukorwo ati ona andu mahikanĩtie ni mari mitugo yo muno ri nona andu mahikanĩtie let me digress kidogo nona andu mahikanĩtie uguo memo senetaki no ndainuka ndoragi ndekinya muciiri aya wathire ndathire nyingirete riko babe guess what nimepatana na ngwire undu umwe this is ndakwira uguo na ndiraria ma ni kuri atumia makoragwo makimenya athuri ao mahano ni gay I support that totally taruri kande yo kuringana na uria ndonire ri tondu menye mutumia ucio ni wo mwitite maikarage nake kwao ri dress iria ni akoragwo akimenya muthuru wake uria hana akamenya kumurehera kamwana gaka nona yes that is very dangerous mutumia ni abotige kugo that is a very weird behavior ati mutumia ni aramenya no tondu ndekwenda muthe aume na kuria njari akamurehera kamfugo haha no menye taru wewe taru baba mamu waka mwana kauri kana baba wao ri mutumia uyo angethia mere atiriri ni ngoragwo nake gwakwa no makorwo mena kiria meko me very okay tondu kwanza ase ni andu akanitha they are very church oriented utuko kaiguaga no anyita yes no uguo ti wega to ti wega ona hanini akire ndeto cia nginya mundu ciratoma nginya ndethi mukwo man ucio ni ushaitani yo ni ushetani of the highest order toka pepo gathake na no horo ucio ndukoragwo wi muhuthu kai no nda makire muno tondu riri ndonire kaundu kau ndabi kwali maundu ma madem tondu ndonete no ndonire kaundu kau ngeciria atiriri kana ni ndireciria uru reke njari ndeto ici cia mahigai nyone kana njane no negukena ndirakena ira ucio muno ndarauga hii no menya we ni akigua ndeto cia hiki nona kitaru nginya ni aiguaga wagweta manze uo ndema naka ukone mwena omwe ukona yeko kaiye ucio ni mundu rakuonia murugamo wake uri ohana immediately na ndogi mucuku no uyu uri ndiramwira atiriri manze acha ni kwambia alafu karetwo ni kahonoku baadhi ya marehitho honoki-ini muno marehitho honoki-ini muno watu acha tabia mbaya ya kuhitha kwa ngai na ni uramenya wewe maundu mari oreka ni maundu moru no reke ngwire tondu ona tari ithero do you know the worst people that do the worst of the worst makoma mehithite na ngai na andu aria nginya me ngoro njuru piu andu aria matangi guteithia andu aria nginya ungikua makwiroreire ni aria metuaga honoki kana ni acio meitaga honoki that is very deho nawe wiho I'm telling you the truth nema no uguo nema andu aria ati matangi guteithia kana no reke ngwire tariu ri ni tariu ni tutikira WhatsApp group ukona he WhatsApp group wekirwo ino ni ya kanitha na ndirauga kanitha witu kana kanitha uri ungi chache yote tu na ringi ri turi ona arata arefi na kinaki ndakwira gukukora kurutitwo ucio ni aruta ngiri arefi machangaga magachanga kuroraga toto balance urone ga kindu milioni 5 ne kaihurire na gakira nona kahonoki atikinyete milioni ati milioni ona 5 kagikinya milioni no reke ngwire nona andu ya mahonokete a lot of people that are saved mena hypocrisy njuru muno tondu riri need that DJ ri he handu macini ciakwa cietitio about a month ago macini ciakwa cigitio ngiuga riu atondu gutiro ndu ndireka ri ni ngucitwara nitatoka tu kwa nyumba thi thukomega komika uka faster ngithi nacio ngioha macini njeterere cithake nyinuke nacio baadaye ngiroterere jua ukunyu pombe utakaa pale ndio ni hada guikara how to off stage handu hega tu guhorera hau tondu kwina DJ ugiratha ni hena DJ na ni kirafu anyway ngiguthwo Delmont yakwa na mai we tulia na hizo hapo itarakinywa njohi njikirite uguo ri ngiona best yakwa ndumira message koni uko huku jana no ni akanitha pio ni akanitha pio like pio mtu present worship ngimuria wapi akejera kirafu keusi huku ngimura koni pia huko nimekaa place fulani korora uguo ala hau abotige nagakofia na hoodie methen handikitwo Johnny Walker double black hakuhe nuthu yare honea ne turi twa hata twa ndore mi hata ukimweka vibaya tunapita na yeye tou
na hĩndĩ ĩyo jana ĩyo the following day rĩ kanitha rĩu tiga ũguo tiga njohi nona hau kando yake mahiga marĩa jana ĩyo ĩnamo na nĩyo nĩ marĩa wonaga huko TikTok akipita hivi unapelekana nayo hivi maitho maku magĩrĩrwo matũrwo ndĩrakwĩra maũra matũranĩkĩra macho ni ya kuona macho inafaa itobolewe isione ikitobolewa nitaona vipi hapana maandiko inasema jicho ikikusumbua litoe utupe yangu haya nisumbui yanakusumbua maandiko yanasema kitu kikikusumbua kikate yeye kinachomsumbua kiko sehemu wachana na tumbo shuka kidogo tu hapo shuka kidogo tu hapo akate kinamsumbua no ni matodo jana odere hiki it was a group no jana icio ciothe ri ni andu akanitha aya na ndi andu njui ni andu wa church ati ni andu njui andu ahonoku ni akira andu njui ni andu like ni watu ni andu urora gukona mazee naweza taka kukua kama hawa no kuma hinde yo ri sitaki kukua kama nyinyi unataka kukua kama mimi nataka kuwa kama mimi iga mfano na mimi kaka wewe unaendanga Habanos anyway it's a fact ado ni mathiaga ado mahonokete ri thiaga we ndo thiaga of course we no ni wakinya kirafu ni ndire ndakinyaga ana no wanywa njohi ndire ndakinyaga uria ngui by the no itu ndire ndakinyaga ya gutetera I'm being sarcastic by the mimi sijai kunywa pombe Mr kudanganya mimi nimewahi kunywa wallahi mimi nimewahi kunywa ndire ndanywa njohi nilikukohenia mimi nimewahi kunywa hivi kuma tiga kumithaitha muthuri thoguthaitha wana tukinuko umuthe ndogature muno na tukinuka tukinye thayo ni wallahi mimi hata kinyagikinya hando ngiona hii sasa aisaidi hata kutest jai test ndukanagerie nditeithagia tondu guthie utumie pesa for nothing wenda home ukiwa maji kwanza wokira rucini ri mutwe ri no fagine ndagucia ndi thukuru na ni fagi gucete miaka 3 nilikuwa nimevuta unajua mimi nilikuwa ndathomagira Githurai sasa kugucia fagi wewe ungioniro kama uvuti bangi wewe si mtu hakuna kitu natuambia na ndi campus to meguthaga riu reke ngwire tondu he hindi twagucirie fagi tukirwa atiriri riu nona ni ukuririkana maundu maingi sasa unajua ilikuwa hivyo unaweza kumbuka vitu mob no reke ngwire nona haria ndanengereirwo kiratathi gia kigeranio ndeigirira gatoro hau ati ndaringarigagwo makirekia ni turi twarwa na best yakwa tuthiete mucie gikara Gikuyu de campus tukagura Fanta ya 1.25 liters ya plastic tukagura Fanta ri tukanyua Fanta igatigwo around quarter kana almost half gasufa tondu nitukunyuite best yakwa itagwo deno ri tukiwashe ndio tufanye kitu tukiwashe pass nona ciashika ndio mundu omaga kanwa ukaga nginya mata ndaguthukiire yo sufa hakiri cia kuite njirire atiriri ni kunuragwo riu twarwagira riri tondu ithwe riri torona tari ni ta ngoma okire njui soda tokina misha hivi haitoki na tu gai tulifight ne dem best itu no okire gitora mna du aoya ageko nona amekunuragigo ya gaba nona kuma hinde yo hau niho ndaturire matua wallahi na ngitiga twakirwire fiona tongioraganire man fagi ndikoragwo gutire by the indo icio ciothe citire kiguni riu ngirora indo icio ciothe cingiguteithia na ki kiajuga riri undu njuga tete ndire kiguni ni kweli ndire but for the better part of my youth nona miaka hiyo time mimi nilifurahi in terms of doing worldly things ndagekenire nona so siezi wekenagia na maundu tamariku atamariko maundu ma sipombe bangi of course madam no hoginya ni ukomete na nyamu we nyamu riko ti nyamu mundu ogwene nyamu we wachana mambo ya Karen ni kwa matajiri kuna jamaa nasikianga yeye alikuwa nini hekada ya huthagira ng'ombe ngai ate ng'ombe ndungimikinyira we ndungimikinyira wega muno atia ikumienjera tulima twiri ugu kare kinyage gasturu acha ujinga we gasturu kangikwa gathingigwa ngai nona mundu we hau ngoma tikihine kagwaga we mundu we hau reke nguire ugeragia njira ciothe ciaki cia kunyitirira unyitage stool na twaro ora bikava yaba kuingirio joku ate joku hareka magiro
Unaingiza ng'ombe pale pa ukamulio ukajikamue. Ugacoka ukanyita ni korona ba umwe na mweno uyu. Ruga ugacuhia. Wewe. Ng'ombe gwikate. Ruga ate ori ni ahuthirite ng'ombe ni atuikite muhiki wayo kwa ihinda inene muno. Muno nginya yathi. Ni ameta magite. Yathi toro nginya yokagira utukomira gatirisha. Ugacothia ng'ombe. Igaikaraga hau. Yathi kumehe mahuti ng'ombe geko. Ikamira gogo tuku. Igoko ikamispank haho. Ikagotha stick. Oya. Rojita. Na ng'ombe kamera. Nado gamo. Na me amone ku iwe. You stop. Gamo. Na bya ruri gukeno ni ng'ombe ruri kuikia mutingo yo gwekenete. Kai. Mo. Oh niko blush. Ina blush. Wacha. Gacoka kalingithia kagoro thi uguo. Sasa veje. Sasa na andu matioi. Gai. Riu hindi ni yakinyire gutuika ng'ombe no ni kwendio. Hey. Na ng'ombe gioke githogoranwo. Kade tari kuo kana ekuo. Ekuo. Riu ng'ombe githogoranwo jana irarogama handu ina kihafi. Ina heartbreak. Iguo. Oh my love. Oh. Gai. Riu ng'ombe hare yonire biu ati ng'ombe ni yathie ri. Ati jana yo yaugire mbu. Gai. Makuira matumia. Yuga. Wacha ujinga. Yaugire mbu. Gai. Ati maguira mutumia. Edi. Gai. Ng'ombe yo tondu ni hakinyire handu definitely ikigea gacauri. Kahana gatia. Ona tiga gacau. Ni yathinjirwo ikiri yo nyama. Ni yako ng'ombe yo. Kwa kwanza ni ya githunguri. Ndugire gonye ni githunguri. Mimi naishi bypass. Ng'ombe yo ni ya githunguri na nyama cia kamakis. Niguo. Sasa ndio kama kis. Aikonda sireire uira wama. Hata wewe umekula ndugu yangu. Ya my neighbor. By the way, nginya andu manyitaga guku ta imagine. We kwenda huko goko atia. We ni nini we? Goko we ni rwathe jagoko. Eni. No. Kuku. Kwani unaenda kuangalia nini? Ngoja tuanze kuku hapa kwa kichwa. Hao huko gwothe gwe sawa. Lakini ukikuja hapa nyuma mambo inaenda ikichemka. Mambo inaenda mlama. Hali inakuwa ndogo. Hapa ni tundu la sindano. Wacha nikwambie. Utatonya namna gani? Hicho chiji sehemu kinatokea mayai. Aya. Man ndiko sawa kule ya white meat. Kwa nini? We kwenda huko. Goko icio cia tuguraga ri. Toka iko stamuritwo kindu mani tage. Yo kuku ina kwaga tu honi kila time. Nikumenyera. Ndiko sawa kule ya white meat. Ndigiakia ukagura nguku. Kia ngwire. Kabore ya vegetables. Vegetables huwezi lala nazo. Unanunua kuku before uchinje, before ununue unaangalia na huko nyuma. Asumesema ina expand. Whatever expands contracts. Asa huyo ni ukomenya. Atia. Ndiko na kwalia muno ha. Nona nguku ndongimete matondu riri. No, this is my reason. About the way wafanya hivyo. Aje kuku, unaona ukichinja kuku, ugithinja nguku ri, wa mithinja ukoraga watini haha thutha ri, urutaga mara, ngoro, indo icio ciothe. So ukikula kuku unasongesha beacon. Eni. Lazi udedi. Nguku ndengitemo maita meri. Anado ngimete mari mwe na deku. Siku na jamani nilikuwa nimefanya interview huko, alikuwa anasema budake ulala na kuku. Walai. Aje. Alikuwa anasema auga nyama ile ciothe cikugutira tari akoma nayo. Kai. That is bestiality. Du atego kwa sina. No, bestiality. Bestie. No, it's bestie. Ona guko ikihiuka ko. Nagereria na kiria na bebe uguo. Ginya bedroom. Kaigira. Kaba no buri no wetangitemu. Niki? Buri yanagerera. Buri na mene kinwa kenene. Buri ne gukuga. Mbuzi itakusema. Ngiuga. Buri ne gukuga. Acha nikwambie. Ndakwira buri ne gukuga. Ndakwira ngiuga. Ingekira ki. Inakasikizia. We. Akoe. Au. We kwenda. Buri ndongimetema. Buri no gukuga. Acha. Ndakwira buri no gukuga. Discommunicateaga. Atia. Watu wagothi ukuona yakugujana kaguru. Atia. Ega kabere. Ega kugutha gutho. Muthuri. Oh, don't stop. Edi. Kai. No tuko ya fatara ndo ucio. Riu kwanza niguo gikuga. Atia. Na riri. Ai we, no atoma dance muno tondu riri. Kama unapenda pets, mimi nakushuku sana. Wewe kwani unajui madem? Unaona madem wengi wanashinda na dogi kwa nyumba huku? Sijui wanapenda dogi.
No ni hore makona pets honestly ndirarega nĩ kũrĩ o makoragwo nacio na matiri na kĩrĩa no reke ngwĩre like 30% we ai hiyo ndio boyfriend mechi si ndio kana tamba kutamba ai rĩu rĩ ngoria tiriri kama kuangalia na huko ndio dogi wewe ukipewa mechi na mbwa inafaa iitwe aje umeenda mbali si mbali desire gotondo riri sasa sio nini ilitoka hapo kwenda huko hiyo jina aje chiwawa kana inafaa iitwe chiwawa kana mkaiga no we kwanza unaona kwanza hizi magui maya mahome hinyoguo majaman metako maroto twaila kuna watu wanaenda gadi na farasi farasi mkono yangu wezi ai zindio wezi gai no ndaite kitodore na barathi siku hizi wasichana hapa TikTok wanasema wanataka inches wewe unaona farasi si inches zinakuanga TikTok ne fiti kuna barathi kwanza barathi ni moko kithihitithanie maathani unaona hapa kwa tumbo uraiguo no ndo meso tia kwa litondorere ai ado mena metugo miuru muno no ruri you see the reason why people are doing this kana ni according to what jiremwe ya gucangira ndu gwika oguo ri tariu ri we hindire wa maciria maku mari virgin matioy waganu kana ki ungiathirio semanie na mundu ndingi murata waku muracera nake mundu munene gugukira ukore athiaga na mburi ndungionire macio memehia atia ungeona ikiwa makosa utaona aje wewe unajua mwanaume muumbwa aje wewe mwanaume ameumbwa ni reke gwire according to my definition of how a man is created na gutumira nie ndirakuhenia ni na ndekihi ndigirorire guonyane hi udem ni mrembo so I know that is what I want giwe kitu moja wewe ni rwaro raburi ukona nona andu aingi maigirire horo wigi lesbian kana gay maigirire very innocently asa I swear me was in convinced innocently waigirire todo wa musane waku todo wathite ku experiment acha ni kuri muiritu ni athie thukuru kana mwanake ni athie thukuru muiritu athie thukuru he an example na muiritu ri ni kairitu very innocent kairitu ga kanitha no anyita na gatiuyo no okay ni kuri arume no gatiuyo maundu macio ni gacemania na kairitu kage ga form 4 mambia guthiaga kioro gakamuhagi gakamukis hiyo ni wewe ku experiment reason I'm saying that is mimi nimesomea Kijabe Boys donaga jana mani twetagirira every Wednesday kitu saa 10 hivi madem ne moka guthaka hockey kihabotige kiharo gitu naturally that is what excites me mbona niende na boy kwa bafu acha ndio niki tondu we wakorire anake wakorire anake matari na riri na maundu maria ma maroho mari acha ni kwari bado tete gutiari lakini si wengi no ruri acha maigirire ri waigirire hau tondu warere kutaka ku experiment ithuĩ tũraga cukuru ni ndeho muthi girls school otuko si kuduyana o guthie tu nilikuwa tu in the vicinity of girls koguo ri if you chose to experiment wewe jitoe kwa hiyo shimo ulijingiza it's high time to tama hitia tutige kugaterere ati akialinja innocently hakuna innocently acha by the way ni hau no jugi uguo wewe unaniambia unafunuliwa boot innocently tareke gwire undu ukakalia maji ice na nego kwira no touma haha kada very innocent no anyita ikahariririo ni mundu ni maracemania gaku na akerwo goka na mwenzako no anyita magigibangai na mundu uri uramera uguo ndari guku no ni amaheanga mbeca uguo ndamenya na kadeo ri he was very innocent wanatumiwa do and then mfanye hivi mugoka muri wetha mwenza kama na best yako neta ni mundu jeretere ukikam na SYMO kuja na SYMO unaona kadeo ri eniokire igiciaga story kau no anyita na internet tha ici yaciaga story kau ri kimira no na we ugacoka utari kiria moya wana mliko mmemprepare mundurumeri
arakwira ati ugoka na best yaku mundu rume na ni aragutumira mbeca ni arakwira ni agakurehera kiheo hindi yo na arenda ngamugacemania ku no niki how ndongejera ni innocently ti innocently tondu riri first of all perception yaku ya mundu uyu ri ni best koguo the moment this guy made the move ungechanuka ni ndongejiguitha tena innocently fuko Ranjos wacha nikwambie wallahi wewe convinced reke nguhe experience yakwa nipe one day yes ndarithika yes wanyita yes ndakoretwo ndarikia high school hara wendagia thimu yes that was back ndikuga ni back in yeah ni around a decade ago ndendagia thimu hagiuka muthuri no wanyita muthuri uyo kari aramenya nginya ritwa aya SYMO kwero atia nyakoretwo agigucheki na ndiru hindi okiuga atiriri heka rwimbo inite kira mutu kwenye bro bajuke sasa ni celeb no ko muthuri uyo ndamenya ni celeb aya SYMO kwero atia kiuguo ndi kiuguo kiki na agiuka na ngirika ni charge agurire kana niki aya nginya nego spend na ngimuhe namba ya thimu na kinjira atiriri no nyende tuonane twaragie maundu maigana na mabiashara aya ukiona investor na amenipatia nini namba yake ngeinuka ndainuka ndakinya muciiri thebo ndakena muno ni gukuona SYMO uguo I'm so happy blah blah na ngimira thengio muno rucio ni tukona nake uguo twari maundu ma biashara akinjira tucemanie rucio tugacemania handu hetagwo iyo hotel iliko ndio Coconut Grill wakoretwo hindu wari ndamenya Coconut Grill kwa hotel fiti sana ngimwira ni sawa tugikoma ri ndirandumira ka message ati sijui have a lovely night sijui blah blah hizo ni signs ka message tu kenye yani unafaa kutumiwa na dem si mwanaume na wewe donete huko I'm very innocent niko za ndauga ona meciria macio mekunene muno ndiru ndo tocio ndireciria the following day nikakuja job akaniambia unakumbuka bado leo nini tunaona ni tunaonana haya alafu yeye njira atiriri I'm going out of country by next week ngiona riu hane ndariga ndatoga umetonga tukiaria muthenya ri kindu thainyanya uguo tugithi kuria ranjiri he best yakwa yetagwo pato na no ngumigwa ni juno no yone video ino ni aforaga muno ngithi ngira pato manzi mimi naona kani nimeangukia jackpot hapa kuna mzai fulani anaitwa fulani na fulani na manzi tumechat na yeye naona kona madeal fiti rurete ndakwira pato indware aja pato ke kurate pato ikejera ke nguire uroro atakufinya umseni jamuria what atakufinya ikijira riu pato riu thikiriria ya mutwarite nginya kwayo nyumba kai alafu akaniambia last week tuliko tumene naye hadi kwangu ndamurutire bairo ndimuthece nayo no anyita bas ucio ri ne take reaction haya dukanirona mundu ucio ria gukurehete ndanyita but hara komera ni riri hapa pa tumefikishana hapo no ndirona uria kwahota guthie una nembia je ni innocently taru ngori atiriri Ranjos for example tutiacemanire na pato tucemanie na mundu uria ogia muguthire taki aca to ne nguri no ndagukwira immediately katai no woneka kaundu sasre muthie mweke maundu mothe akwira riu ri na no igwa ne akwira ne fly next week kaito tutithie gwa kwai na no ne githuri kina nginya thuti tutithie gwa by the ndingeregire ona ngianjire tuthie gwake tutithie gwa kwai tuthi twarangi uguo ki no wathie kwayo riu ungikara goi utukuri mwitoro ri no ndi gukai ate mwitoro eni we kwenda huko tondu athie kama gwake kama kona ni uthire gwake ndoinuke unaniambia nini wewe acha nikwambie kitu moja Ranjos hapana nuri wakora mundu yani mtu wezi msuspect ona gutiri undu na ile tutirare ha na kahura Fred Kahura director wa Golden Ndio Kahura ni best yako ajirage aenda gutwika father riu mundu ria ehokete ati niwe spiritual father wake yes utuko aiguire amututha aiguire atuthwo ni itimu aiguire du no anyita ata aiguire du aiguire atuthwo no na ru bas ru hara tumanito tugie na ka disagreement ni riri waigua uguo ri he mundu waigua Kahura aiguire du he took action and left ru weri ati ntondo wa innocence yo yaku ri waigua du wacoka wikara hau unathani hapo parapando matunda na no nginya ni kuri mundu koguo ndungijiguithe ni experiment kuri mundu cikoragwo cihete andu njohi taru muthi munywe na mundu for example ni ugo guo iyo no jetekere tondu ni wari yo umejipata
no ndio wage come twende hivi wewe unataka kuniambia mimi ni mwanaume ndarako nyitanyita oniki ni ndakurehe jana ya nyitanyitire guoko guo nege waragira nayo ahitiro ni good msanii mkubwa sana hapa nje mnapenda nyimbo zake na thiku ici andu ni maredio by no ni tene ni kitambo watu siku hizi wanauza jana ya no ko hutio no atiga yekirio ehirika mutwe oguo anyway agameri maika matatu so wezi niambia ni innocent innocent we ni tondu we exposed na maundu macio mono no ni nejoya tere but pia mimi najua nejoya jira ya yumiriro na itonyero so wezi ni mbona kuingia njia ya exit uingie hiyo ni overlap ati netaguthie hasa netaguthie petrol station ine wire wasoko hala ha petrol man wire mundu wa ngari athie exhaust ni agwikirira maguta ho nozo yatonya ni ukuigwa nozo ikitonya ai but anyway watu wajiangalie kitu yenye mimi nilikuwa nataka kusema dogathi konywa nado na heavy drinkers alikuwa weka lightweight you know record kuga ni atiriri my message is as taria githungu tonu as parents ama ni you know mimi kizungu maza ukiwa kama mzazi usiassume ati mtoi wako anajua kila kitu. Ni ukweli but mwambie tukamwetigire. Mwambie ukiona mwanaume anakunyemelea mgonge. Anataka kuweka ate. Mgonge anataka kuhigura buti. Ama usikia rectum is not rectuming. Ukiona mwanamke uona kaire tukaroka kuhagi uguo. Ule he muini munene very famous na mutumia. Yes. Ekate. Nayo nake muini ngi akoretwo auma gicagia goka kaina kahiti. Riu twi handu studio ri muini uyu ri amuigagirire guoko guo na we ndaramenya arauga ni mother slave nenda ndotigara ndamenya no tukimwira nona we nona jana hiyo tore tuana bado he handu hangi twari nigo tindagikwira niko tondakwira niko ni ukumenya yokire ikihag mundu oguo ta ona kesiregi no ngeithi akigeithio ya mbere 1 hug 2 hugs agithi ko hera kigo mwa nona hau magego amakireta metha but you see even in careers taru thaici mundu angiuka taru ithu twi industry tugea music si tuko twi creative economy yes mundu oke guku akore atiriri god forbid ona rekendiga kuhuthira na ithui huthire na andu angi haria kumirira ri akore andu acio marutaga mitugo iyo no anyita akore ndo cio na ruga kurufu kare aracera no ikaundu kau no ne very tempting ti tempting no si tempting ni curiosity yes curiosity when you hear curiosity killed the cat hiyo ndio unaenda unatuka curious niki nini ndio mode message nimekekaga but do you know I'm not curious about that nireke wewe wage curiosity ati kwani ju musikia tika moshene my friend utapigwa my fellow young men reke ogakua we virgin no reke ni nagukuthu doge kwani je virgin asa ona father ndakuwa ge virgin asa we ni ngumu ni ngumu unaona hii kitu this thing is on a deal tole gukuraga muthenya ri taru wera inire niwe to dem to miaka 20 between 22 and 26 27 how worry to dem to turaruta wera na makahota kweyaka career wise na wana blossom vipoa sana no wegeto mineke because work wives and work husbands sirathi na mbere between these older people atara muthuru aku kana mutumia waku ena miaka 40 no kana 45 no every lunch hour every lunch hour ni anogoragwo na ndore wamenya uwezi jua na ruthena ri mara nogora na nginyo korage muthuri waku na muthuri bwana yako akona bwana job gai no hizo vitu zina happen imani unapata by the way unaona but anyway god usaidia wase lakini kuna positions zingine saa hizi kabla ufike kafasi kare position hiyo gai ogehoka gai re but you see now the problem is the kuishi re no jira ya gai re ngi ni raihaga muno but sure
nayo ri wa kinya ni ukwa achieve kiri urenda no muturire no pressure muno we no ingi matiendaga kurumirira njira kuna pressure kwa hii life wewe tari uri ngori atiriri uratumira thimu iriku ino ndiratumira bas ona ndugatidoke megweta nona thimu uratumira ni andu igana medire thimu iyo ni ingi maheo ka chance ya kwigwatira uka inamirira ngugurire ati komwera ndoyo he gonga tena wagia wewe by the way unajua kufanya vitu zingine pressure unajua by the moment umefanya hivyo wahingurira nginya ciana cia kumirango wewe watakuwa na gongwa hivi no pressure sasa uma kako worldly possessions tadu tu getiriri ni demosie de wiki ire ni demo itego ikondore kana gutari mundu mucie rathare jikaraga de wiki hau dabo weka ni kuona ma YouTube re guthaka PS nicheze PS hapo wewe de wiki tu ni changamke tu ndanogo guore guma joe safi ninje kwa gari niende tu alafu nirudi no he mundu wiriregeria kamuturire kau ati maze ati uko na PS naweza taka uko na naweza taka unaona kaundu kau gutumeke maundu atareciria no weke no ndaramenya atiriri we niguo ugigakinya hau si tumestruggle niguo hote gukorwo ati no menye riu we na tha icio tumaica tu uraikara ri ringi ona wikite uguo tondu taru ri by the way ri taru ni ona ningiuma guku ri mara mingi mi prefer kwenda home na noguo naona direct nikitoka home kama hakuna shughuli nyingine na kuja studio tondu ni uramenya ringi kuria wana hunguro kona maundu maria mekuna andu aria wana cemania nao so kuna vitu utaki kujinvolve nazo kwanza ithu especially ithu toko creative economy re ithu pressure itore ndokaga na indo cia nyomba ithu pressure itokaga na nona mathimu nona makari nona manyomba tarundi nona nie head da sakambire to that pressure but theoru tondu ni yakwa ri undu wa kwiyendera ndona thiku cia karangi ka hoiti ni karari nyomba we athi wa karangi ko we ka paint ke ka hoiti ugu na wekire anga kio ugu ri ndathire ngamba ngecenjia ruthingoro na ni tigo kwa jakete ndathire ngeta agent kemera sacha nikwambie ile ukuta ya TV inapakwa matte black hizi zinapakwa white no niki tondu ndonete ka undu kau we na ngonaga ka undu gaka ri tikoru but no hote kwikira yule utangihota kwikira hata bomoleo mara kama bomoleo utatoma sio bomolewa ni vitu mingi zinafanyika huku nje kwa hivyo manze watu mavijana wenye wako hapo nje kana ndo areme hauja kana wewe muini muno tondu ni kana ni tiga kana wewe kwa pressure ni muno creative tondu by the pressure na watu tondu thikusi mundu arago ndo agweka akagwa mwana wa creative jumna nataka ku trend kana tari ugo we ni arokire haha ati atuike riu ni arenda kuiganana na SYMO by the ne gathabari oni yo ni akirega agathi na hawa kero ai urenda kuiganana na SYMO nduke nguonie kai no reke nguo tondu maragitari itheru mimi ukanileta hizo ujinga mtakuwa mnaniletea uji DJ Dawano sio iwe mimi sitaka hiyo mchezo we am a virgin let me stay a virgin wewe wachana na mimi nike ngure I'd rather do anything else not to compromise maundu mamwe mani hiyo ni kuharibu mani odhiage yo no ogithiaga ikarete yo ogithia ikarete tondu kuguru kumene gwa kuheire la kero na gutemera go bro squeeze na kata hadi viwete no reke ngori atiriri tondu maundu ma viwete kono nume wananga akili diki uje nataka kupata viwete wanakoga na ball wewe na watoto warembo ndio unaona huko niko serious tell the car ni giki ni mtu sikatai but we hado hako msajili maisha yale unataka tu kumdinya for lack of a better word tell the car and take you siata manze unajua ona akili ndio wako na mundu mani ni mundu ni gitumu mutaoni mani ena kana gathaka unasema akona katoto ka point ni a street yani unapata mtu ako street na akona mapacha manze na ni warembo kama huko manze yani uliangalia tu hivi unajua mwanaume akiacha kufikiria na hiki kichwa decide kufikiria na huku chini yani wewe unataka tu kama hakuna kitu kingine David jana hajachuka aterere ati wewe hujaitingishiwa vizuri kama hujaitingishiwa na mtu ana mguu moja tego daka mimi nasema ni hiase sasa niulize amotige wewe mimi siongee
Diraria discussion. Wanaume wana akili. Tondu riri mundu akiuga ati undu to cio. Hata si hivyo. Taru hebeste yako ai. Yani msee. Botige ukuiguire. Hebeste yako tuthiana nayo handu. Ha setting ndigutiragiwa neha. No ne setting tuthiaga guikara hau tuhorerete tu. Hau ri ni hari kadem somehow disabled. Na jana yo na kadem ko gikinyukia ri. Nona ukinyukia uguo. Akinyukia tondu ekuguru kome gukuhi. Nona aina mana mwena umwe uguo. Jana oigaga yeka. Nikukosa akili. Acha hata nyemeni nimeshindwa aje. Taru mundu ucio na ithe ndaikarete street ni akihoya. Yani we ulienda ukamuigua. Yani we hadu ho muteithie. Hadu ho murute situation iyo ri, instead of taking somebody from a bad situation, you take somebody in a bad situation and make it worse. Worse unaimake worse because the moment umumuongezea mtoi. Twins si mtoi ni watoi. Ona akiomenya no endaga. Acha ujinga. Ni ukweli. Jukange venye tu umesema ni endaga no ule. Awe pia we si hata una pull out. Unajua hiyo kitu si kiwete. Kitu gani? Dirarega but anyway on a serious note we kwani usikii haja ya kunini? Toni ne thiete tauni ginyoka question remo. Toni ne thiete gwenda kwa Toni ne thiete no mwe. Atia. Lakini si vibaya. Bado ni watu. Ni ado. Dirarega ni watu. Batige kumatekera. Wacha kumtekea advantage. Kama unajua una haja na yeye. Ati ruhusu niso experiment sia wana. Ati bro unajua mimi sijawahi. Na wewe oreka torenda. Atia. Kwa experience board tomaje. Kutingisha na mtu ana mguu moja. Hapana. Ndio kumuthekerera. Tigutheka. Nigutheka ratheka. Ni arume acio ndirarigwa. Yani wanaume bana saa zingine. Yani ule angalia tu mtu venye anaenda hivi. Tarule kai. Ndio dadika na ke? Both lege. Tuachie story hapo. Tuachie story hapo. Tutige horosio hapo. Wanaume wana akili. Anaume tutire akili rimo tondu riri. Gai. Ucio ni mwana ene. Wewe unajua kuna story fulani tulikuwa tunachapiwa lakini sijui kama ilikuwa ukweli. Hadi kuna jamaa fulani huko Ucha. Huyu jamaa alikuwa na dem. Sasa na ndio akimenya nyumba cia kiria. Cia gicagi cia Doro. Na gutiari thitima hindi iyo. Ne tene. Riu we dirisha ni cia bao. Sasa huyu jamaa alikuwa anakuja anaingililia kwa dirisha. Anapata dem yake, wanamaliza na anatoka. Una get? No mimi sijui kama ilikuwa story ya ukweli. Saa alikuwa amezoea kufanya hivyo. Na hata akikuja juu walikuwa shapanga. Noko ndio kagedha fulani. Kadhaa gathemu ugu. So siku moja akakuja. Makirekia. Na akirekia. Akiuma ri. Akigua kamugabo kamwira atiriri. Oi mwanake. Yerega koigua gwa. What? Sasa atiri muthenya ucio ni cucu okire. Gai. Okire agikomio hau. Soso kana maito tondu ciri mundu mukuru. Alikuwa ametembea akuja akalalishwa hapo. Agioka akirothie wigire na haria. Kuigire na haria. Plumber na yakakuja. Wacha plumber ale pipe. Wacha plumber aweke pipes. Ndio na soso ni amenyire maundu maria marathi na mbere no ndanaria. Ucio ni soso wendete muri. Asa nderegete uri ndirakwira niko kirakira. Asa mtu anasema wacha hizo. Ucio ni soso wendete maundu maya tondu riri. Irakira niki? To ewe urecirereka kuigua guo ri. No jana yoketa muhutagie we. Asa wewe ndukakitoka. Acha nikwambie naona hata kwa giza unaweza sikia wrinkles. Hapana usipite hapo. Usipite hapo. Atidirika kuigua uguo. Ndena miaka karundo. Ndena miaka ya kuinga 20. Gai. Ndirari na cobwebs. It's a cobwebs. That's a forest. You're in the forest. No gai. No de uragire. Aya ujaisikia ati venye wase wanaenda gadini. Wase wa kampo ati kuna jamaa alikuwa ameenda akalewa. Alafu si akachukua dem. Dem si amejipaka makeup nini. The following morning yako ile mtumia mukuru no kuita yeye itire. Kai, imeta gutamura. Eni. Betho na wasubune ni rakiuga atiriri. No wathi kunyua. Wirore muno. Ndukainuke na Githurano utakenda kuona ringi. Ai no ndungiuraga ni undu wondu to. We utajiua no. Aje. Ati? Ai. Ani uyu. Ujiwe aje. Maito.
aje Maitu. kwani ni wenyu Kai. Kadararia nao. Gai. hapana ujue juu ya hivyo We. Hiyo ni kasi. mbona huku unajua Wewe unakula mtu alikuwa anakimbiza na wazungu huko temia. ati wazungu mau. Mtu alikuwa anapea mau food. Wewe umechizi. sisi mkupea Unakula beshte dedan kimadha. Wewe. yako magana gati Gai. Urate majana ya thoragere ke mathirio we. Ko hana ati. Haiwezi jua. Guilt. Akagwire. Haure onatiroka na guilt. Haroka na shame. Ai. Wallahi. Thoni cia mundu rumezi igoti niguo ciiragwo ni hari thoni imwe we ona eru gakinya gwika maundu macio ni thio na ndukirio mundu mwaganu na mundu kimaramari tondu na we juu kwani ukilewa lazima uende na dem kilamba asali hivi no uilambe hivi no ni eru ingira nduri nduri matige na njohi icio cia kiria ciake cia wana auria jugire kama wewe ni lightweight ndugathi kunyona hivi drinkers acha aikorwo ni nyuaga ni niguo he man kushini ajira uguo na ni ndiuga andu manyue ukitaka kunywa maisha ni yako ndiuga andu matikanyue that is ni damera wenda kunywa ndiuga andu matikanyue no korwo undu wothe ureka ri wike na githimi by the hata ukikuwa na bibi yako enda na kipimo man kushini gwa jiraga atia ugathi tie tene ni uthie kumutarorania ku atia kumutarorania atia uligithagia siri ukamurigithia na huko bibi yangu ni wa exploration discover new things niguo tugaga hindingi tondu atumia aria mahikaga na contract mundu akahika na contract ya miakena ucio waku urokono wa exploration miakena to ugikorwo exploration miakena ati contract ya miakena go to mundu ucio ukorwo ni urona boco ihuritwo kinya mahuti macio mageka ati daily isipokuwa zile siku acha undu ucio enda gwikwo na undu wothe ureka hata Bible imesema hivyo goria tiriri ni urwa notice well ndio kana urwa notice no ni urwa igua handu ati as a man ona ungitorwo umagaja wake hiko giaku hautawaipata kitu mzuri kama hiyo umeacha nyumbani ni to dikire dauma aja niko uri dori ni urwa igua makigogo do you think it's true yes it is true yes unajua aje ni ukuli na hujaitoka nje Jumia have been married for all those years na sijaitaka ku experience kitu kingine hapa what do you think drives men to cheat ado makimagaja wake hiko ni riri ni fagi na ngoma ngoma igirira ku ni tamaa shetani alikuwa shughuli yake tu huko anarandaranda ni shetani huyo ni shetani shetani amefanya nini haya ni shetani wingagirira akenda guthukia kihiko we nama ndakwira uguo we nama kugurira kuate ihiko cithukage guko jana shetani okay ni shetani wingiraga andu acio ai but man was created to see haya nawe wona ari si kwani lazima ufanye kenye umeona si nikava nyume ambia mtu amekuomba haga lakini huwezi mpatia mimi kitu naweza kupea tu ni hug na si mwanaume hata yule decide nimeona lakini siwezi fanya hivyo lakini juu ya tamaa the best you can never get ipo nyumbani of course niwetekera fio at least niwetekera no godokere wauma ri ni ndire dauma na ndikwenda kuma ndokauma ugakuwa uguo tare wauma kai arondeithia jikari uguo na mutumia wakwa but jika ushaijua lakini mimi sisemi na mimi watu wenye uongea hivyo ndio wanakuanga wabaya not ni riu case in point not me when waraturira atiriri no when gukora kwa ni metheko when waraturira atiriri adore meikarithagiu mekirithetie nao ni washerati ati nona jana ile si nona unujukai uthi hadu one kada ile shikaraga ugo nderagia na ni jamaa kwanza ameoga vizuri na amejipaka marashi sasa unasema wewe unajipaka marashi kwa nini runuka gethigino na unanyamaza hivi runuka gethigino ndwagirwo gukira wagirwo kwa etegitwe agire ndiaragia na hindi we na mwiri tukira kiramuru wiki eka ndege ndio bigweta etagwo Jeff ndiaragia na ndi njiro nono na mungithi handu uguo kwanza yone kairetu na yatu akwaria agia point hii ni kugotha egothaga uritu uguo na ndakwira jana yo sio gwebanga ngiona muhiki uguo emwiriririe oguo ekirite nirora uguo ai ja nikuulize ulia tiriri uguo nona jana yo mwisho aikimendaga uguo no gikona andu tacio no reke ngwire ru acha reke ngwire ma do you know the easiest way to win a woman wetekie kana orege is not to approach them ni aje naitwa SYMO unaitwa the easiest way
kunyita kadem kau ni maundu macio rauga hizo za hivi hizo za kwenda siende ufanye hivyo na mimi nimtolee madola tuone nani ni eno Dramio ni unaona squeeze ni pesa ndakwira atiriri kwenda nduthiwekirithie hau one gutikwo hau ani de best hano guo we ati ndakwira ni de best hano guo tothi handu ri minimum hyper iyo ikirite yo tumukawa tore meeting ogo already masamanagia mkipanga tu strategy ya maybe ku rebrand ama kitu kama hiyo to haure jana yore hakigira boy na dem magikara about 4 tables jana yona ogu ri udem ni kifaa ndio switch asitirete ali switch kiti akakuja hii side ona hii gada direct dareri ati dage ko nona ginya mukialia nilikuwa nasema tunafaa tuchange logo tunafaa igokire hau about tulia nikupange toika ikara hanini todo dem nake hari karete ni abidi kuonare nake todo aikimedete attention ushampea attention wallahi mbele ya Mungu donilia mweko aya dem alifanya hivi usio ni mama maheni neguo ni mwanamke wewe kwenda utapenda mtu atijuu ni ndakwira atiriri huyo usio ni mundu utari usio ni mutumia mwiritu utari na kiria hakuna tuko na best alikuwa na mtu wako majuu na ameolewa mgani huyo Onio best sako tu hapa no but una get madem made the attention nona ka attention toka ukadeo ede to dire naki no na ndega samani na mundu ina bia ucio ena jana yo ina mundu ina bia but anatumia doza huyu kupea ule kijana juu ya attention hakuna ndakwira atiriri ni attention hakuna acha nikwambie kitu moja tuweke experiment usikize vizuri nono ungekuwa na muiretu mundurume wake ndamugiaga nima ni aramuhe mbeca niguo ni aramurora wega uriri unani describe so far no kore ati muiretu ucio bado ni ararora na nja uyo ni poko wallahi but point is no ona ogethi hadu inyo muthimo katia madem na nigire hata kirimo kazi ni kukuangalia tu na kuangalia curiosity ndio itafanya tuongee na wewe kada hizo goda gucambia kada hizo citu ngiri ukira ti oru ni oru niki ndona haria ruiro kwa umaifanya mbaya acha na niki ni no kugwendera uga wewe na thina na wale watu wa innocent wanajifanyanga wa innocent hapo utani mimi ni mtu innocent sana mimi sina hizo tabia ndio yake roga niki mimi si innocent aje I am an innocent creature nidile maundu maije mimi sina mambo mingi na leo ule nikendera kwa datiriri wanawake from experience wanawake wanapenda attention nimedetebia ona nimedete 2k urgently because it 2k 50 na 150 kwa hiyo na 150 hau ugo jeka kaudo 150 what attention hiyo wagirwo he mutumia waku attention yogo na kama huko married uende utafute dem urute kuthi kuishi hawako wife material ilisha ijatengenezwa nyingine tuthiwethe waku mutu wake tamtoa kwa club juu ya meza wewe unajua man kushi ni gwajiraga saizi hata ukitaka kushona suti nduthio kugura thuti hano oraga material uthio ukagura material kamituma uri urenda no thina wathi kuishi ni riri nona material wathi kugura mileage we imevaliwa imeshona kadhaa acha mileage dokiume hawi kuruke na goko kiria gicagi nona gaike gwire riu nona ugiruta jana gicagi na kugicagi thiini uguo umurehe gwaku okay akore mafridge ati niko na double door ati niko na ka 65 inch kwa ukuta nini nona jana hiyo haria egucanukira uguo no ukeita gaita akora no ukeita gai mundu tere wage exposure yo wallahi utajinyonga hata kuzumbu ujinyonge ugathifara wiki mbele ya kirorio nona rori cia ui lakini acha nikwambia kama kuna kitu unaona story inaitwa na relationship ndekane we in a relationship in a serious relationship na mwendanite o wiki ndungiaga kurara gora karite ta maita matatu hiyo ni contract kama lazima ukasirike kama umejam mara umempigia simu mara 3 hajashika nwara karadi kwa yege yake onaura kai leo tigo guo kuna wengine ona maagiu hanini ndani ya relationship kidogo hivi hautaki kusolve oda kumothie tawe
ruwa gatani niki niguo ko hana by the way me tukiargue na wewe kidogo ti guthie pase reke ngufundithie ni kuondoka kidogo wacha nikufundishe no ni kule maikagia moko biu ke ngufundithie kaundu kamwe fundithie mwalimu na ndafundithirio ni mutumia wakwa ndukanetikire gukoma mutakwaraniria ona digetekera amkeni msolve digetekera no mtu wako hapa nimemwambia hiyo no reke ngwire do you know what it takes gukinya hau muko muringanite mitwe ukigwa tikuringana jana ukigwa tonge meo mikirie balcony uguo omete pio ndoro warakara uguo nona kaundu karia gakurakaria ndirakaraga ni kaundu kaiga ni ndakaraga ndirakaraga we ndurakaraga tondu rakara nduri murakari tondu rakaraga ukeringithia thi wachana mimi ndirakaraga muno ndurakaraga muno tondu ungirakara wiringithagia thi no ndakwira atiriri no na stress stress a relationship guy and do you know gwire kaundu kamwe you see I think 80% ri ya stress iria wonaga ciikuo na ma depression ri cirehagwo ni relationship na ciana sana relationship ugakora mutumia by the way no yona mirimu mingi wonaga ya pressure na cukari ya ciari irehagwo ringi mundu areherwo ni muthuriwe kana muthuri areherwo ni mutumia no niki kana muciari areherwo ni mwana but how high relationship re marry your friend no ndĩrauga gwo nĩkĩ about it ti hahũthũ but ngoria atĩrĩrĩ if you didn't marry your friend ũmũthĩ ũyũ nĩ ũngĩona kĩhiko ĩnũĩ mũngĩhĩtania ona nduonaga ũrata ũcio ke ngwĩre nona ndamũhĩtania mũkũhĩtania ũthiĩ uende ugothe kidogo no ngĩinũka ngoro yaku ĩrahũra kana hakiri ciaku ĩrahũra ndĩkinya mũciĩ rĩ nyone njana ĩyo tondũ nĩkĩ ni best yako no nima kweli mwetahuraga if you marry your friend murehitanagia Monday to Monday but you will stick together no doka we ndo thina riri thiko cire watu wanaoa juu unaoa mtu juu amebeba si nderehukaga ati baba yako anakuuliza na ni nini uliona kwa huyu msichana wewe huwezi ona watu wanakosana mnaambiwa na wazazi na simuachane nini unaonanga kwa huyu huwezi nyashi naonanga nyashi your children need a good mother not a beautiful mother lakini unajua pia kuliambiwa ukioana lazima ujue mwenye unaoa juu mwisho usioe juu ya sura mwisho nyu fanana bana sasa mtafana ndio wana ndo maikaranetie muno makahanana sasa ujue ukichukua sura tu ukioa sura ngumu no muti hakuna kwa tu sura ngumu bana no reke ngwire wacheni kuoa juu ya sura oa juu ya roho by the way marry a good person tondu ungirora mwiri looks don't matter guy kwanza reke ngwire yogihikia jana to ni thaka pio ethiete mo uthio itemo nikomete ndungimite kana uhiki ni hari jana sikomete tu ndwagirwo komete niki akire mutumia waku na ni mwahikanirie ulimu waju ni mrembo uthaka wa githira by the way hau naho wakorwo muhikirie ni uthaka kana wa muhikiri tondu ni arekuite ohetwo kinanda kumbe ni ya plastic katoboka na kioheirwo na guku kiri kioheirwo na guku Yugoslavia na ukore jana ikoragwo na by the way kitu unaona by the way hau aria ha kiria kurora ngoro ya mundu juu hakuna kitu unajua by the way mukianza kukanisha na mtu nginya riu ni mwambagia kumenyera na kaundu ugakora nginya uria riu ati we menyagirira ugika maundu tumwe nduremenyerera tukoguo kaigua ni yaringa ndore ha na ndiramaka that is your friend ugakora ni yaingira kioro ni ya ona ndirahinga murango na ndiramaka ona ndiramaka tigo uguo no na yaingira kioro igwitaga wina kuu sitting babe nilete tissue nimesahau na tissue but juni best yako ugathie ukiriaga keki waikara hau thi ati ulikuwa unasema that is your friend hapo chini no ndake ngwira by the way ti ai korwa hikirio thaka ucoke wigue jane yaga ba tui ate tui tani kwa midoro thomire hado atiriri tulia ndathomire hado unapea dem heshima juu ni mrembo ujasikia akinyamba kwanza hiyo thaka gai roi ate sewage gai no not tete ne oru no niki thina rokira ha tondu riri you didn't have the expectation wewe wahikirike mundu tone githaka no akora gitithia kio muikarite na kio miaka ndoigwa gigithuria to kirugaga magoro ta hiti muthenya umwe mugakoma na kio gikaringa ukona duve yeko duve karoga iguru man kaigua kau karumu kanu dirisari air fresh nari
Kanohikie jana to jana yo ni thaka nona jana yakinya gwaku ira othigina na no reke ngwire ni kuri ni tu matethambaga yes we unafaa uoge kila siku ni kuri matethambaga ugakora mundu ucio athi mwanaume ndafai kuoga kila siku we kwani ugakora jana yo ya thiginari ginya ringi no mutwe guthie giko-ini ukore itura riu ata itura kana ukore skuma wiki zimekuangalia na kwambia oya fathe oya watara torete gimari shit torete gimamande sirakwira noguo ginya magego ndithambaga ukoraga ina manyeni ma last week ikwiraga hapana wewe wa mtu juri ikagoine gai jana ile sirutaka nona kwanza jana irutaka idona toothpick Agu ete hata bila kufanya hivi wewe ni mtu mchafu mute na dokatore jana ya ku date no expensive ya bere urakora ni thakari ndure wakora ndure wacha bali newe rakarite niki ringa ruthingo rugatuka ile siraga mundu wewe akase ndakuekelea buda takupiga morio ile siraga mundu hiki ni yako kula morio kula ugakora ni yagaruruka mani ni sana goko geto by the way mtu juu ni mrembo by the miki tuenyeneza advice mse anataka kuana aborore ngoro ya mundu ucio no anyita na riri tugucita intentions ni kuria ndo koragwo na meciria moru muno ndo reke ngwire no ukorwo we na ngoro njega pio ta ya mwana no ukorwo we na intentions njega pio ta cia muraika lakini tukiingia pale kwa bedroom nione ujui kucheza mchezo kasarani wewe kwenda huko na hizo maroho zako mbaya mchezo utamfundisha kwani mimi ni mwalimu mimi nilijulia wapi mimi sina experience kahaba mimi ulikuwa kahaba hapana na kiagure ukioa ama unajua even if you have good intentions na uko na roho mzuri wewe pia kwa bedroom fanya mambo wewe si kila siku missionary walirudi kwao sasa ishikile uko mfundithia by then nikuulize acha nikuulize kitu moja kasa hizi wife yako akakuja na style mpya style deadly kenda pale usikia amekwambia kuna nyingine inaitwa mosquito unaweza muuliza ulijulia wapi ama ukaba make wone ndio kanege hii ni sikia anachukua mguu anaekelea hapa Jackie Chan ametage kung fu panda wewe utajua huyu alikuwa na mchina huyu alikuwa anacheza no really mimi ndio nafaa kuja na hizo vitu hapana wewe kwani wewe utakuja nazo ukae aje ati ukae aje kagwire ni yeye aende zitakuja ngoma kie kama ukiwa na mtu wako kwenye tendo na hajawahi fanya hivi mshtue wewe mumakie ile mama garodi gidaiga mshtue wewe hiyo ndio go spice up na rutuke na gorojaga na gaki lakini wewe unalala kama mraba acha nikuulize kitu moja umepanda na dem labda hajai kuwa na mwanaume tena mgani wako umeko mekuo wengi sana maybe wa Ethiopia kaidwe unajua wa Ethiopia hawafanyangi hizo tabia kama sisi nyinyi mkiwa na nani sisi watu wengine no mekuo maumeko wako wale wako baby class hapana konda Nairobi has no virgins acha nikwambie unaona venye Gonga City unaona venye mnagongeana hapa nje hakuna virgins zikuisha ndo maano maraizire bita kwa waganu usherati oratoruka kaba hivi du moni de maundu mothe kuna watu wako by the way mimi wezi ni convince wala itana wezi ni convince maumeko ndakwira mekuo mutumira agithimikire ku watu wanagongwa hapa nje wako maumeko tiga demo hono kuningia kwa wako ni Amos ningia gwethera ndakwira wako ni Amos riu ri no hikie muiritu tocio agwika atia we no kumuonia by the way no reke gore muko boeka mutige boeka experience is the best teacher nyinyo ili amna utajua atagongwa na nani ate nego ka to a point mundu wina ngoro njega intention is jera tondu kuri mundu nake ungihikia wina intention riki to neronire wina bia kana hena ka advantage reda gutikira na mundu kwitigirite ngai by the way ogopa Mungu unaona demo anaogopa Mungu na si ile ya kujifanya tiga yo andu metuaga ati ni kirathi kanitha na Bible na gikomaga na pastor
tikana na macio mtu anaogopa Mungu cha ukweli honestly genuine ucio mwiritu uguo roga kugongwa ndangigongwa ndakwira ma acha nikwambie kitu moja atagongwa na nani ati okay ngoria tiriri matamago ni andu anduthi na makanga ndauga mundu kuhete gitio ndangika uguo tondu wa mbere agikoni atigirite Ngai ri ni aramenya gwika uguo ni mehia taro ni ndika go tondu aramenya gwika uguo ni me ndigicokia tondu ndire na wira ohoro ucio sina uhakika aya mimi nakwambia ukweli unaona wacha nikwambie nuona ona mundu wothe wi haha hihi wi kihiko-ini kana ki muthuri kana mutumia kana ina relationship ndugecirie ati mutumia waku kana muthuri waku ringi no age guchiti ni undu waku ati ni undu ni agwitigirite by the way lakini kama unaogopa God wewe unajua nikifanya hivi ni dhambi hiyo tu ndio inaweza tande tigirite Ngai muno yes mimi naogopa Mungu Mgani? Kuna mambo Mungu wa Israeli kuna mambo siwezi yashiriki ndakwira uguo I'm telling you this for free but the fact is nona ginya sodoga metigirite Ngai wanagongwa venye acha ndakwira atiriri if you are poor in bed hata kama ameogopa Mungu atagongwa sikia nikwambie ndakwira na nda clarify haha wega ti andu ari ati mathia kanitha ati tondu ni akuwa na ndireke no gote FIO ona we mutumia wakwa but kuna sekta zingine na kuangusha na wajirari I'm doing nothing about it you will do something about it nikuulize kitu moja Joria ni kitu gani unajua uwezi fanya kwa life mimi maudu mothe moru kuiya kuragana vitu kama hizo no uragane dijoragana no uiye sasa dijia toni uru sasa kuna mtu anakuanga akijua hivyo siwezi gongewa ama siwezi gonga juu ni vibaya gutire mundu ndagigonga ndakwira uguo kuna mtu anasemanga hivyo hii ninajua nikifanya hivi ni dhambi nitakuwa nafanya but that is a very small number this small no to wetigirite maundu mamwe ndakwira ni small tondu riri umuthi ni Saturday etigo today is Saturday watu wanaenda out leo sherehe inagongwa abotige aria meja ari niyo ingigukira aria tugutigwo thiini nikyo ndirakwira it's a very small number no na sio meja wewe MC amwiratirire kama uko hapa na uendi nyumbani peke yako sema oh yeah othe oh yeah riu ri acio ni andu a guku thi ithu tuthia rugendo o ithu turi matuini wewe wa guku thi we no akwira mimi si wa habanos ithu tuthia rugendo rwa matuini no by the way tareke ngwire undu umwe ni no na maundu maingi maritekaga wa mbere ndigia gwika undu ati ni undu wa mami kana baba ndigia gwika undu ni undu wa pastor kana ni undu wa andu aitu ni undu wa Ngai tu ndigia gwika undu ni undu wa mutumia wakwa aya I am telling you the truth no onake kumurora uguo ndimuroraga ri because I know I have someone in ndina mundu uyu gwakwa nyumba na tondu Ngai ni ajihokeire mundu uyu ri njagirirwo gwika atia nake kwihokeka yes igiaga kwihokeka ri Ngai ni akundunya ona ti Ngai muno nona kada ya nduthi korwo haha nyunja we gutunyaga ni gutumwe gutumwo kuna kitu korwo gutumitwo ni Ngai yani kuna kitu tulikuwa tunaongea hapa nona tukuga atiriri nona Ngai agikuhe mbeca wone uthiuro karore uguo karora ati na ndina milioni yakwa bengi ndana kuhe uguo akuhe na gitumi hena gitumi kiria giatuma kwihokere mbeca icio tondu umenye kwi mundu uretha ciringi 100 rimwe akaga nona na murahoya Ngai ucio Ngai umwe Ngai agikuhe ngari tikuga ati riu ni kuona ona uria wagirire we ndokamitwe bedroom nego kwihoka na by the way ni kuri andu makora matwite ngari cia bedroom ni kuri mundu niritangehe ngari niki ati na ni athi agatamanire ngari ni yakwa undu tere ndeka ni ugeke na ngari yakwa we ni uru muno by the way andu aria jiguaga ati ni cigwaga wona watemanira jigua cikoragwo na mikosi ndanahe mundu yakwa okire kinugaga mitungo na matairi na nui by the way athiete na gukoma roroi ndugire bego ndugire kwanza ni kwanza ukikona ukihoyo ngari ni mundu ndo korenda guthi gwika uguo of course ngari wira-ini gwaku na he kanisa no twahoetwo ni kwanza kare kahoiti komboro ya komborete ya kori na ndakomborithagia ngari na uguo Kiambu Road ihuire kiria vipa machine kidogo guoko fingerprint ucio ni undu muru bathi ndihanaga ngari hiyo ni kitu mbaya sana ona serious note ndije kohe ngari kabango kuwe wathi na ikuru ne ngugutwara na ni kuri nginya riu athuri mahikanetie kana ona atumia na ndangigwa thithi gutwara muhiki urire-ini wake uria makomaga na mutumia wake atia
tarutani ndware muiritu ona tiga muiritu wa wira mutumia wa kuuma ri ni akwagira mutumia yakwa giteo muno hizo ni jokes vitu ziko rĩu nĩ itherũ we ndo guko wigue fuko babotige wewe na mutumia athi wĩra ũgatigwo gĩtama house manager yes na kwa kitanda yenyu matrimonial bed tondu house manager akomaga ku ndukimutemera na kuu thito urenda hau ngai icio rĩu nĩ ngoma gogo na nitorera kwa story icio nĩ ngoma ka muthuri uretaga imwana agacitwarwo kiria urire wake ngai by the way ndirika ni maundu ta macio vitu zingine by the way icio nĩ ngoma tondu rĩrĩ mutumia akoma mboch ngoya mboch ngamutwarorere witũ na mutumia wakwa wewe hata Mungu hawezi kubariki ni arathime muno acio mekaga uguo na ndio ngai ko marathime tondu rĩrĩ nona ndore mitugo mĩũru imaramari ndiciko cina mbia taki no nwireke ngwire undu umwe no uria tugire ha tukiambiriria mbeca thiku ici ri na ni ngwenda ona andu maigua uguo ri tiga kuona mundu ena mbeca wende gutengerania nake ndo erutete ku mbere kuri mundu uraire mundurume arairia kometwo nake gpdd no iguire Justin Bieber akiuga if I knew ati I went to a Diddy party yeah but it cost more than his life more than my life more than my soul na thiete hau ni undu wa Ferrari kutoka hapo unapatiwa Ferrari na wewe botige nona agitemu yari hau nja Ferrari ye hau ni amionaga ni weria taruta njira imwana iria ciari cia rika ria Justin Bieber cia muona na Ferrari ri kai man usikimuria wekire ati wanaanza kuadmire hiyo life squeeze zile watu wanafanya maundu mengi atondo igure ginya ni mara harvest wo kwa harvest atia organs aya yes arafu okoragwo getio higo yaku uria mbeca wikana tukayana nawe ugukiendika wina ithano ndegia na igiri katari ciothe kai ndirakendia imwe ndige imwe kai kogo ni in short no umenitake kwani juzi sikuli hiyo kitu ilikuwa inaenda venye wanaija walikuwa naua wase gai ikatoikaraga thi hana ati squeeze unasikia ma sacrifices zenye zinafanywa jigwa gati kwanza tudema tutwaragwo na guku ni sponyo anakupiga stick wage ihu agakwira urute ndakwiraga urute agotomaga handu he haria kwiraga uthi urutire specifically yes agatwara fitas yaku akaruta sacrifice nayo eni akagora Lamborghini mnamuona huku ni kutesa ama mimi ega korea kode wewe hiyo bad sina ku sacrifice nibakiuga kode riu by the way umenyeni kodo wa maundu macio wene wingi sacrifice we murata wako ngai no riu wewe na tatu ndungi uyu ni ndijo kafogo ndagiteire unaweza chukuliwa vizuri mimi nimejiprotect so in short dukone mundu ethaicie na mbeca twambie pressure na to mbeca property anything desirable utengerani nake ndoe mundu simite ku na ujue anafanya vitu gani kai watu wanafanya vitu mingi sana wapate do tondu no nyone na ngari nene na toko ndutire gwitu mucio na toko ti yako kana ringi githire kiendia mugunda wa ithe aya kuna jamaa fulani budake amededi alikuwa na do ithe ya baba waku ari arari na broti handu hetagwo toro ndarikanaga story kau broti cia kindu milioni ta 10 kirathire kirendia broti kwanza kirendirie hathara milioni 7 milioni 14 kimwana kirathiaga na imwana ta 50 uguo igathie kagura TX riu ona kimundu ta kiu nawe ri ugatengerani nakio netera ndakwiraga boy iyo ri nyina aku ri yendirie property 21 million igicoka kuria mumu nyumba ya mamu ira ikaraga igifurnish nyumba wega na igikira kabaa nyumba kazuri kujenga kabaa kwa nyumba ikigura nduthi ndegurire ngari ya kugiraga yagurire mburi ta 50 cirari yo muthenya ikigura gatuthi ni nduthi yari yake yagurire nduthi na ikendeka jana ya wira jana yekagwo kam enda pale chukua pombe eka ne utagiri to wedi ekathie ekoka na mizinga makanyita mburi wewe ekangeo kukwari party after party every day jana yo iko nona merite tadatu sherehe daily ona kumani na hau thaisi koragwo base farafara itoraga na kajaba no irutaga wira uriku rori cia muthanga cia mana kuria sigiraga muthangari ahoyaga squad agafokore muthanga aikio meri mtu alikuwa na 21 million
na no kohe mundu ngiamuonire hindi wagie na pressure ai ate pressure kana pressure iPhone ati iPhone kudate 16. unataka nini say what you want say my name call me daddy ngai atagitiga jamani na kilimu ta kiu nona besa icio singeje kira nginya muci ni ngai wa gutumira kilimu kiu oi so anyway the point is ndukayo pressure ni andu tondu nona mundu maundu maria andu mareka na ndauga uguo maundu maria andu mareka ni maingi na methithi na me magigi so we ukipewa pressure tondu nirona mundu agena if you succumb to the pressure woe unto you yes ni haku oye yai mwana witu ehe ndugetikire wona mundu na ka iPhone kiagari we fanya kazi utawira tu nima ni ukuona yaku na maundu wona mundu tarakwariria na arenda guthie arenda gucoka buti ama anataka kukwenda down south wethare by the wethare nima wethare jipange kweli na ndoga mutikahenia ati mwekaga maundu mamwe innocently you know what you are doing mwache ujinga yes riu ri fururi urawona wiko mani fururi oyo witu nona ligijini aragekira tuki atiriri Kenya yuzwe mimi nipewe zangu nikakunywe utakunywa wapi UG kana TZ guku ni kurangia ni Kenya ni ndio tone mugunda kana mundu agairwo gapati ka gairwo gakwa ke president wagwa ni ndweke president wa hakwa nja mani ligiji batapo ai hau hatina thi wega we tondu ariri yani no murwe bara na mundu you fight mama muhotane nona fururi yo haria wanginyirie wallahi ona no guonie message mutumia kwa ndo magiraira arajiraga unajua sisi tuonangi news wewe no yende ufuata ananiambia by the way nani amefanywa hivi na hivi anadienda akomenya because it is such a disappointment kila siku something new kila ai ni ndienda akomenya riu mani tondu riu muthuri uyu witu ni ta koragithiri uguo ri lakini unajua sipo ni uguo nigo ndironire kiria kiratumire ndakare muno ni riri kuona ati tariu ni mwaro wa bara na mundu acoke kugarura anakupea boost ntatha icio tucogotho haria turuwe we ugoka na muti ukagutha mundu ikichacha ukajeherera ugeta andu magoka matuteithiririe njoke ngweherere na ngaruke no reke ngwire kwaria ma between now and we can bet on this between now na 2027 something will happen in between before 2027 togo korona thirikari njeru including president Mweru ai ndakwira uguo atia ndakwira uguo vitu aziendi poa okay sasa ugo ndo maragaruruka na ri who knows rusema gukira meke atia no ni taru prezo ria wiho we ni rona tagi ta agiuma na njira iri kundangetekera go step down what will happen mundu ni mundu aya ndakwira uguo nake no mundu anaka kira mundu ta ithui nima watu akugeuka ena mwiri na thaka tugerega twatheri ona tikurega ni twarega ngai angiuga ndugwathana bas ona hau ni ongiuga niguo ndirauga okay ngai ni arega wathane ona urenda gwathari matirenda ni ukuyatha ndungiyatha koguo maga kwirora auria maina wa OTC reverend aratinda akira andu watu wajiangalie sana tondu no ari maundu ma bururi uyu witu in the next 30 minutes gukorwo ngikiro drip lakini ni ndu wa stress lakini unaona kaa kunaweza venye kunaenda hivyo no ngai akihoreria gutikaume bara tondu riu ri gutikuma unajua saizi ndio unapatanga ndio kila mundu ni arone na power na ni arenda power unapata gutikuma bara ngai ateithie tondu tariu ri hindi ya finance bill ri ndonire unity eho toni ndathire kugutha mimi niligotha sana ndatware na by the way tuligotha sana koguo no njiguaga ruo muno ku imagine ndaturaga tauni horagwo na tear gas ndengeragio ngoaga na kou alafu goke guthio riu ri kama mnauza muuze mnipe zangu lakini sasa hata pia kitu yenye naweza sema na naweza ambia mtu yote ako over 18 unajua saizi between 18 to 40 18 to under to 35 riu menye acio niyo generation iria iku uri muri andu makoragwo naguo wakuga ni ndingi yakura na ndingi ni tu ni ndi tene na saizi generation yenye we nguria tiriri tondu twina thirikari ino iku ri ni undu uriku kirio riaga urutaga ko
Nĩ thirikari ikuheaga. Si na hustle tu. Si una hustle. Si ndio? So hiyo hustle yako. Tondu ndatumwo ri na kira ndero ngura no mwaka ngura ri. Ndero please usikuje bila. No digothi kwe gavana kana kwe women. Gothi ko hustle. Hiyo jinga watu wanakuanga nayo ati huyu ni kabila yangu. Watu waache hiyo jinga. Wewe ni kabila yangu na uko na pesa kuniliko. Kwenda huko. Thaici umenye kuhaso kuria urahaso ri. Ti kavire yo yaku ikwandikite. Una get? The government of the day should always take care of its people. Yes. Wanose wako gate wewe witore ko we. Mundu witore ko. Mundu wito ni mama kana guka kana so. Umenye niguo rege aciari tu mekaga. Reke tuikire mundu wito. Reke gwire kwanza. There is something uria heka undu uria augire. Mkuru Abel. Augire ikifika ni 2027 kama elections itakuwa hiyo time. Wazazi wetu tafadhali mkae nyumbani. Tafadhali. Muikare mucii. Mureke ithu tukaumira. Tuthi tuthurane. We thura mundu urakuhe gitumi kiganu gia kumuthura. Mundu urakuhe riri ni date mwathura gwikona nona. Mundu wina riri setagwo riri tangible results. Yes. Tangible, give me something tangible. Na mundu mwanona aneka. Ti empty promises. No ti mundu akuga uwe sijui nitafanya. He jana ya thudiro Kiambu. Digutida ngimegweta. Ndigathi ko gutideki ndakara naku. Jana yaikaraga handu haha ugu. Nona ya thuro within 3 months ni athamete guku. Ni agathi Karen. Ni atekete riu. Kaya heirwo gitikiriko. Ura juga tu no. Asa ndugakiu. Ni gukwira. Ni wewe jua tu ni mwanamke. No gutitondu atiru ndirakuonaga all of a sudden. Ndamemenya. Hejana nge bado best tu athiru handu MP. Twasemanagia muno kuhang out oguo. Riu thesha na muthigi semania because we are not even in the same headspace. Do you know one thing? Adoya mathuragwo matikoragwo mena fata na mwananchi. Ona hanini hawananga taki. Makona fata na riri na kile mundu athie kuona. Tondu mundu othiukaga atiriri mimi nikieko hapo nataka kwanza nijitengeneze na niguo mekaga. That's the problem you have. Niguo mekaga. Tondu we wathura mundu uri ati tondu nirone na influence muno na hindi yo ri makoragwo marihite andu. Man makari handu na guku. Taru ndatundirwo muno nyonete kanda cia nduthi. Hindi na ya maandamano. Siraheo ngiri. Sioke guthukia na kuiya. Yani wewe mtu mzima uko na akili tano. Na ndware marihagwo mathimeke maundu macio ri. Andu ni matie gucoka guku. Nendo akigu ndigetekera kuga tururiri. Utumia akili we uone. We are doing something right for a nation. No waheo ngiri ngiri athiko cigana taru nguri atiriri. Tuma kunywa cai. Ngiri ni atigara. Ako ndena tigara. Niki twari akina fata. Hatire. Eyo ni ngiri. Imeisha tu. Na teteto na besa. We are not saying this to brag. No tonywa cai. We wari achapo. Ni agadaro. Da bite tuma dotatu. Ngiri yathira na tuongerera besa iguru. Yoka around 1600. Ngiri yo turanywa cai honestly ni urenda kuheo gathukie. Can you imagine? Hapana. No menye actually ri ona tondu ringi no uge uguringi mundu ni to be honest the question does ina goropio. Eni ngiri ke gwe. Uri thi na ngiri re. No na ngiri. Ngiri ti besa hari nie. Ngiri ti besa he mundu ikaraga slam. Ngiri ti besa he mundu re mutheni pio. Tondu na munengera ngiri yo. Ya ko muhe stress. Bas. Ena ngiri. Riu ka ni mathiria kuri hai. Diuma na ngiri. Nyuma na stress. Dena ngiri. Dena stress maita merere tondu riu ri ni kuria to kuria ai. Ni thiri bas. Wacheni. Atendegira na ngiri supermarket ndingima na maguta rita 5. Wacha tutafute watu wanaweza badilisha. Mundu ungihota gucenjia bururi uyu. Watu acha ujinga. Mimi maundu macio na madakaragia na tondu riri. We are so stupid. Tondu tuturatuhenagio. Kwani atuonangi? Tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Na ndarakara. Turikiria hau. Mugiende ihinda riega na Ngai amurathime ni tumwendete muno.